tumpang business chuan chi bai kan bu ka che o voinia kan lo review tur hi JBL mini boost 2 le mini boost 3 speaker ani a kan hu ta kang hian hetlai available pahnih hi mini boost 3 ani a dinglam mi hi mini boost 2 ani ti chuan in voina kan lo review tura hian in a sound quality te le an build quality hi enga nge ani ti hi kan lo endona Mizo ma hian heng speaker hu hi lar em ya eng tiang taka tha nge ani ti kha kan en chiang don ani ti chuan in hei boost 3 zo hi in la in mu thei ang hian in hei hi full metal body ani a aluminium metal body atanga siam ani aluminium ani a ti chuan chung hi achung ane ting ti la speaker ron chuana sound ron chuana hi stainless steel ani bokani ti chuan hnoi lama hian in hei rubber an manga rubber grip ani a hi atha rubber grip a thatna chu hei tlain kan data hei atol son theilawa nge tha ni mun on le mun nal le khoilai mun rual rem lawa poda ila tol thatur le lum thatur lir thatur kha avenga atha ni tina hnuai rubber grip ani wang hianin I rubber an hmana wang hianin anem tha a khoilai mun eng huna polo da ila khami kan da na mun tirang le ti mel hem theitura khana venga ra barani wang khan a hnuai thir ani lo wang khanin enge hantai rang tur ti le thil sang sang mel hem de siam tu tura khanin aveng mai boka tina speaker tan po khana tha mai bok ani ti chuanin keima ni bi kin han tila tumpang ina kan supply bi ka hianin heng kan speaker de hianin USB hemia charging cable a himo kan chom tira ti chuanin hetlai hianin a strap a khaina aniang chu le awr na le I han ken kol na tura ol samna tan kharin a strap kan chom tir bok ani ti chuanin a sound quality hi in han en chin ila tuna hian bluetooth a hin kan connect sa a kan han play chinanga la hi a bulletin kan han play chinanga volume hi kan apaka tuna hianin video atang hian linkin ni sound quality hi om ka khelawa ataka hi chon sound hi thakop maya a bass po a oma pian a tha mai ni humbo tham lek a khanin I speaker te kha mo ina thona I office kalna te in hetiang ho hi a thatna chu tunlai construction worker kan ti don nge labor an chi mystery le helper na thok te tan hianin om huna hla han ngai thak pa te mo tunlai a chu Mizo thon thu han ngai thak te kan chi nga mo Mizo thon thu le thil sang sang YouTube a podcast le enge thon thu le thil han chiar te khatiang han ngai thak na tan ti khanin a thae me ya tin office kan na thona ni mo kan picnic na ni mo khoi lo han kal na rim frima po khanin ken ol sama iptea han abo mai tham han ken don po han hum bo mai tham ha ti han ken mai thei rit lo le jang khai te fil at mai ni a chu wang chuan in heng ho hian thae me an sound quality hi thabok si a an tet ang hu a hian an sound quality thae me ni ti ha han soitel le duwa ti chuan dinglo mi hi JBL mini boost 2 khania hi po hi aluminium metal body vek a siam khani a chung po kha kan soita kang khan pakhadang thau khanin stainless steel mo netting khani a ti chuan hnoilama hian power on and off button kha oma tia han me charger khan on anita tia han me le khanin and off le mai ni ti chuanin hi ate deuh shada boost 2 hi boost 3 hi tlemin han lian deuh shada boost 3 po boost 2 zo ka po hi te deuh ma sia sound quality top ta ni 10 out of 9 veloni ta se heng ho hi 10 out of 11 ang velin anni a heng ho hi boost 3 hin thatna chu bass hi tlemin an nga vele de zuala hi a sound clarity le eng kimakha a sound a feature a ring thaboka a englo a moi mai bokani ti chon hemi boost 3 zo ka hi tlemin bass hi an ron pe le de ushatin abo ama a speaker a po hi han lian deuh shet bokta a tin a sound a potle mina han tha a hemi a tha kan ti wang han hi thalo tin aloin hei tha viau ta se a tha viau lutuk le zol ning chumo khatia ang kharin a han thale zol aniang chu wang chuanin an tha ve a heng ho hi adu tan tuna hianin tumpang chon kan lo supply me ka ti chon color a hian tuna hianin kan la lei nei limit deuh sheta tuna mi ho JBL mini boost 2 zo hi chu kan supply na re to color sang silver gold rose gold te black blue red te kha kan nei tuna hianin hei arim changa kan last to kho chaw aloni to hi true hi review na a hian tel kan du wangin kan black lanei chun hi kan tel ani a ti chuan tuna hian boost 3b ka hian hemi red le black khi tuna hian kan stock ri ani a ni china kan soita kan khan silver te blue te gold te le color sang te po kha kan nei tel don ani ama ero chu tuna kan nei ri a chon soita kan kharin blue
black le red color hi kan nei ri ani a chu min dawr duh tan wholesale le retail price point kan pe theia wholesale rate po kan nei ati chuan retail ang po khanin tlawm zokin midang supply zong zong ai tlawmin kan lo pe chuak dawn ani